Brate, ti si skontala da mi stalno snimamo ovdje, u ovom glupom dvorištu ili u našem stanu, onako. Brate, kako to ne smori. A šta je tu glupo? A garanti smori, ono kao, wow, znamo kako vam izgleda stan i znamo kako vam izgleda dvorište, onako, koga zanima. A sad idemo negdje drugdje gdje niste bili. It's a Q&A. I tako. Dobar dan. Dobar dan. Danas Jeka i ja ćemo odgovoriti na vaše pitanje. Čak i ako nisam bio najavljen, i ja nisam bio najavljen, ali... David je otpao. Zato što smo na prošlom Q&A-u sa Davidom imali 4 dislajka i ne želimo da se to ponovi. Na ovom, što više dislajkova bude, to bolje, tako da stavite dislajk za mene i... Subscribe. Subscribe i like, molim vas, znači se nam. Pa, bit će Playboy Cardi, Gana, Lil Mosey. I nikoga ne znate od njih, tako da ovo pitanje... Cool Keys u suštini, neki... Biće svi vrući bangeri tamo. Jam. Tu nema greške. Da. Come see for yourselves. 14. april, sljedeća subota. Ne treba ni da se kaže, to se već sad zna napred. U klubu. Dun 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 dun. U 10 sati. Ovdje je Dexi, LaFly i Drippy Junsuki. Dođite. 200 dinara upatkica. Nije puno. Budi čovjek, provedi se. To što je on rekao. To što je on rekao. I ovo vruće pitanje. Ovo je pitanje na koje svi žele odgovor. Svi žele da znaju odgovor, ali nikoga i dalje ne zna. Ali ja i dalje ne želim da odgovorim na odgovor. Ali sad ćemo... Sada ćemo izvaditi sve karte. Pa, zato što je to ime iconic prosto. I samo sam bila u fazonu go with the flow i to je bio flow i... Go with it. Zato što je Riri moja sestra. Mislim, u suštini nisam ja baš to tačno kako user zvuči, ali to je samo moja ljubav prema mojoj sis. U srcu. Lil Ri. Lil Ri. Lil Ri. Ri. Ja mislim da na pitanje za studiranje nećemo davati nikakve odgovore zato što... Ništa konkretno. Ništa konkretno, da. Nije to toliko bitno. Je Jelena upisana na medicinski fakultet, a i ja isto. Ali ja ne idem na fakultet. Jelena ne ide, a ja sam na 3. godini. I'm a dropout. I dropped out to be a baller. Boom, shakalaka, motherfuckers. To je to, Vigare. Godine imamo... 21. It's a 21. It's a 21. 21. 21. Da li stvarno imamo posebnu konekciju kao bliznakinje? Ko je ovo pitao? Jel osjetiš vezu kad niste zajedno? Da, Jelena i ja imamo telepatiju ako je to pitanje. Ali ne mogu da objašnjavam. Ako je reč o telepatije je tu, jel tako? Da. Is present. Hvala što ste ugasili muziku, bolje nam je sada. Da smo bliznakinje, ne znam šta je već Ilija. Jeste vi sestre? Ej, možda samo ličimo. Možda malo. Možda malo. Nešto. Ja ne znam, Rijana je moja sestra. Ko si ti? Tako, ti sa njom, a? Važi. Šta da radim? On sam ja Jesi čula ovo? A da... Mislim, pravit ću sad da mi nisu povređene emocije. David nije ovdje, ja ću odgovoriti na to pitanje umjesto njega. Ja mu ne diram bradu, pa ne znam. Ali možda neko drugi to radi iz nekih čudnih razloga. Možda ne dirala, nego gulicala ili... Možda kao kili. Odgovoriš. Ko želi da zna, u DM nek šalje David von H. David von H. David von H nešto 195. Hashtag vote for David von H. Gde ste lepi ljudi? Gde si Kuzma? Jao, ti! Ćao! Main.
Ajde me. U Lipi. Da li verujete u vanzemaljce? Da, zašto ako ne znaš? Da, jer. Kažem, nosili su me preko, postoje. Mene nisu Šta mislite, nosili. zašto sam ja toliko? Već znate. Zato su me nosili preko. Mene nisu nosili, nije ni deo. Verujem da postoje. Postoje definitivno. Nismo sami. A definitivno nismo sami. Vrlo provokativno pitanje, ali odgovorit ću na njega prosto i jasno. Vegan, a jede burek. Mi ne jedemo životinje. A šta jedeš čime taj burek? Ovo sa sojom. Da, mladene soje, to je nalikne soje. Ovo je soja burek u pekari, ovo je lipo, dođite da probate. To je bukvalno meso u bureku. Za obelezanje. Ja sam starija 1 minut od Ene. A Kiril je stariji od mene 5 dana. 5 dana. 4 dana. 5 dana, 4 dana, 3 sata i 6 minuta. To je prosto nevjerovatno. A od Dene sam stariji 5 dana, 4 dana, 6 sati i šta sam rekao? Matematika nam nije jasna strana. Očigledno. Znaš što je bilo, bre, ti si izašla, krenula si da plačeš jer je bilo kao shit, bro, Ja ne idem nigde. Dena zaspala. Vidiš, Cile objasnja. Mama je samo već gurela kao je gotta get out. Ne, nego, da je ne preispitala situaciju i pustila je kao, vidi kao ti da baciš pogled kako je, pa javi. I čim je To je već... Uleće, brate, deki u igru ovako. Bane. A ne, brate, ima masa ljudi, brate, koji imaju bolestan stav, ali Koji su faves? Jan Konar. A A$AP Rocky? Ništa, a? Pa jeste, ali već ono kao... Overrated. Ne može, brate, svake godine da bude, ne. Brate, Jan Konar je dizajn, mislim, kao stilista njemu. Bio. Barti. Onaj Bari. Onda... tako je. I... Ryan Gosling. Šalim se. Koga, brate, ja ne jebe, na koga bi bio drugi? Ko, brate, šta si, kako to pitanje zanima? Rihanna, da. Mislim, ajde. Who doesn't wait for her? Ko ne živi za nju? Riri, Bella Hadid. Da. Sita, Ne znam mi da mi kako izgovara. Sita Milano, ne znam da se izgovara. Sita. Sita, sestra naša. Sad uvićavam kao si preteralo. Hailey Baldwin. Ne, David Von H je jedan voditelj. Ali nije David von Han, ali David nije tu, moraš umjesto njega da završiš ovaj Q&A. Hvala vam što ste gledali, vidimo se sljedeći put. Obavezno subscribe, Drugi put se... like, comment for comments. Sve to. Prvi proveramo.